Assalamualaikum Babang Marboy. Ada Doli, ayo masuk yuk. Babang lagi ngapain bang? Aku ada main sama adekku. Oh lagi main sama adik bayi. Ih lucu banget adiknya. Wah, lucu banget adeknya. Lucu ya adek aku. Aku juga lucu. Saya juga lucu. Iya, lucu, tapi raja cengeng. Ih Bang Atta, saya dikatain raja cengeng. Tuh kan, baru dibilang gitu aja udah nangis. Aku jangan nangis dulu dong. Nanti tahun nangis lagi aku sunat nih. Nah lo, kalau cengeng lagi ntar disunatin lo. Nih aku kasih es krim muka dulu ya. Run. Kak. Asik dapat es krim. Ada es krimnya Joli. Enak banget. Enak lah, es krim gratis. Besok aku beliin lagi ya. Asik nanti dibeliin es krim lagi. Jangan nangis lagi ya. Geli mau main sama adiknya Babang Marboy boleh nggak? Mau main aja sama adek aku. Bang Atta boleh gendong nggak bang? Boleh kok digendong. Gitu ya, gendong aja. Ya, dia nggak mau. Abang sih mukanya serem. Yang unyu-unyu dong bang mukanya. Adek lucu, adek lucu, adek lucu, adek lucu. Nang ning nung ning nang ning nung, nang ning nung ning nang ning nung. Nah, mau kan dia? Jangan lama-lama gendongnya, ntar dia nangis. Ya, dia nangis. Nah bener kan nangis. Sini Juli nyanyiin. Ya udah Jol, nyanyi Jol.